Molim vas da pogledate ovaj video do kraja i radite sve što sam vam u njemu rekao kako bismo podržali The Serbian Endermanov povratak. Pozdrav svima ljudi, dobrodošli u nov video na mom kanalu. Pitate se zašto danas snimamo sa web kamerom. Zato što mi se ispraznila prava kamera, a imam vam jednu jako lijepu vijest za reći, tako da u opisu će vam biti sve, molim vas odite posjetite to sve što ću vam sad pokazati. Ovdje imamo znači jedan video takozvani, znači lik stalno priča o Serbian Endermanu. To bi trebao biti njegov brat. Ok, sad da pogledamo, znači dva videa o Serbian Endermanu. Znači prvi. Znači svi su već vidjeli ovaj video, ok? Svi su ga vidjeli 1 milijun puta su ga pogledali, ovaj tu video sam kao da Serbian Enderman. To nije pravi Serbian Enderman. Zato jer mu je to bio prije par godina ovaj tu lik, to mu je kao brat. Trebao bi biti, pa ja vjerujem u to, zašto ne znam, vjerujem. Prestao je da snima i želi svima da vam kaže da mu falite, ali naravno neće se vratiti na YouTube, sami znate razlog, oni koji znaju razlog da je prestao da snima. Bla, okej. Postoji isti kao pre, on je u Austriji, dakle školuje se tamo i da mu pružimo podršku da se vrati na YouTube, jer on pored svoje škole može da objavi jedno video nedeljno. Pazi, može da objavi jednom na tjedan, ali mi smo uvijek samo htjeli da objavi jednom samo na mjesec. Tako da ako pogledamo Serbian Enderman kanal, vidjet ćemo da ga nema. Ima ga, ok, tu je, znači, kako da kažem, jednostavno, maknuo je subove, maknuo je vide, ali je kanal još uvijek tu. Pazi ovo, sve je na privatno. O kanalu više nema ništa. Tako mi je bar rekao, ali veoma su male šanse da se vrati, ali podržite ovaj video. Ako budemo skupili 5000 lajkova na ovom videu The Serbian Enderman ili onda Dušan, moj brat, trudno malo kad izgovaram to, ali eto, sada svi znate, podržite ovaj video lajkom, ako skupimo 5000 lajkova, Dušan, aka Serbian Enderman, će se vratiti na YouTube. 9,9 tisuća lajkova. Uglavnom ovaj link ću vam staviti u opis, odite lajkajte, ja mislim da fali još malo do 10.000 lajkova, tako da baš me zanima da li će uspjet taj lik vratiti tog svog brata. Uglavnom to bi bilo dobro da ga vrati, eto, odlično ako uspije. Tako da, sad smo puno saznali čak i iz ovoga. Zapravo, ako mu je to rođeni brat, kako kaže, onda se on zove Dušan, preziva Kovačević. Što znači da su, dobro, neću sad baš pričati o tome, pošto nema veze, uglavnom, kao što vidite, odite na taj kanal, subajte se, odite na ovaj tu video tko je zapravo The Serbian Enderman, lajkajte, vratite se na kanal, odite na ovaj tu video, lajkajte i to je to, ok? Znači bit će vam i ovaj video tko je zapravo The Serbian Enderman i ovaj tu kanal u opisu. Ovo vam neće biti u opisu, ali dobro, to možete pogledati.
Tako da važno nam je da na ovom videu skupimo što više lajkova, tako da samo naprijed. Uglavnom ljudi, to bi bilo to za ovaj video, nadam se da ste uživali, a mi se kao i obično vidimo u nekom sljedećem. Molim vas, subite se dolje i na video. Zajedno ste. Pogledajte Secret video, mislim možete se subiti. Aj bok.